Isikhathi sanje kuyasabeka ngoba na uthi uyaqala uzakuthi uyaphuma uyokusiza babulale wena. Into nje ifuneka kuhlonywa ama-street committee umuzi ngomuzi ivillage ngevillage ukuthi nakuvela into efana nale kube ngibo ababuthanako abenza kubakhalima into efana naleyo. Mkhathi umuntu ohlukumeza omunye umuntu mkhathi kakhulu laba abahlukumeza laba abahlekisana nabo mkhathi banenhliziyo ezimbi khulu mkhathi into yakhe uyayihlela angeke umbone so umthetho nawo ubuthakathaka kakhulu umthetho fanele wenze sure ukuthi lo muntu akatholi ibhayili. Amadoda ahlukumeza abantwana nabafazi nje ngoba emajele kumnandi no banamalungelo amaningi akusafani nakudala ni umthetho awuthatha indima yayo. Kulesikhathi lesiphila kuso asisathembani utawuthi wena uyabakhulumisa indzaba tisale ngawe bathi wena udenda ngcono uthi uyaqhamukela endaweni zababili namhlanje uyazama ukulamula ngakusasa naba sebehamba bobabili sebeyaxhagana babambana bayahleka manje kube wena ngazuthi kuwumqhathi othandeni labo nombuno nomona. Abantu abafuni kumamela bathi sebebizela amapolisi bamakabanjwe lo muntu ohlukumezayo kwabona baphinde babuye bayomkhupha umuntu ahamba yomkhupha umuntu okanye umyeni wakhe ebeke emhlukumeza emapoliseni sijike sibe ngamaxoki thina. Nale nkolelo ikhona zokuthi abantu ababili abathandanayo indaba zabo ayingena ngoba bayaxabana baphinde baxolelana. Kaningi into ibangela lokho ukungazwisana okungathembani and futhi enye into futhi sikhulumisane abo baba sikhulume masi nomuraro sitela abanye abantu ayikuthi sifele ngaphakathi. Sasazi into yokubana ngaba uzibizwa uyindoda kodwa uyakwazi ubulala umuntu wesifazane ungazi buphinde uzibizwe uyindoda bubugwala lona xa ningasevani nomuntu khakho umshiye mbijani uyobethwa ngumoya. Umuntu bayamkhalimela ukuthi ahlukane nomuntu lo yena angafuni ukuhlukana naye ne kaningi kubangelwa ngilokho vele egcineni ukuthi umuntu agcina angungazimbi wento ezifana nalezo. Kunzima ukungena into yabantu ababili ngoba kwesinye isikhathi umuntu uthi nawumbonisako abone bona ngasuthi umdlela umona kulomuntu ahlekisana naye alongalokho kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bazwisise lokho nabathorisekako ngoba yena usemathandweni. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthweswa umlando ukuziphendulela ngombono wakho mbukeli.